Pozdravljeni! Danes bomo skupaj pogledali moj 4. nasvet, ki se glasi: že zjutraj pospešite svoj metabolizem s pravilnimi vajami in tako čez ves dan porabljate večje število kalorij, kakor bi jih sicer. Pomembno je, da vaje izvajate v pravilnem oziroma v določenem zaporedju in brez odmora, tako da boste z njimi dosegli njihov namen, kar je, da pospešite svoj metabolizem, tako kot smo povedali. Obenem pa se boste z njimi zjutraj dobro prebudili, ogreli in pripravili za ves delovni dan, ki vas čaka v službi. Kako izgleda oziroma katere vaje so? Prva vaja, ki jo bomo naredili, je počep. That's my stuff, yes, if I bought it, please don't touch, and keep talking and mess, that's fine, but could you walk and talk at the same time? Druga vaja, ki jo bomo naredili, so poskoki. Move your back, let me call you a cab, standing in the front yard, telling me how I'm such a fool, talking about how I'll never ever find a man like you. Tretja vaja, ki jo bomo naredili, pa je tek na mestu. You must not know about me, you must not know about me. Torej, to so bile vaje, o katerih smo v začetku govorili in jaz vam priporočam, da jih izvajate vsako jutro. Zdajle vam bodo morda 5 do 10 minut časa čutili, da se boste veliko bolje. Vsekakor se pozanimajte, da jih boste pravilno izvajali in da boste imeli brezhibno zdravstveno stanje. So težke? Ja, malo pa se ogreješ. To je bil moj 4. nasvet. Se vidimo naslednjič. Adijo do takrat.